Hano hari ubutumwa bwihutirwa Imana indungikanye busohotse ari ku manywa mwihangane ntabwo bwari kwira ubutumwa budasohotse. Imana irambwiye ngo hari liste hano iri kwandika uze gutega amatwi wiyandikishe. Hari liste ndi bubasomere hano Imana yanditse uhereye itarike kuzabandanya muri uku kwezi. Hari abantu Imana yambwiye yanditse uze kwiyumvamo kuri iyo liste kurimo nusanga ari na ngombwa wuzuza iby'Imana iri kugusaba. Icya kabiri tugiye kuganira mu butumwa bwiza hano kuri itariki 11 umuntu witwa Ndakugarika, uyu mugabo witwa Reveriyane Ndikuriyo, uyu witwa Generase Ndabirabe. Ngira ngo hari ubuhanuzi bwasohoye mutari mwamenye ariko bwasohoye tugiye kubuvugamo hano. N'uwitwa Evariste Ndayishimiye ubwo nabyo ugiye kubyumvamo hano. Noneho nuko iryo tanga imihoho rya Reveriyane Ndikuriyo ari umukenyuro w'umugwi ugizwe n'uwo Ndikuriyo Reveriyano atwara umugambwe CNDD-FDD, Generase Ndabirabe atwara inama nshingamateka na Gervais Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka kugira uhangane na Evariste Ndayishimiye ashaka kwitoza mu matora yo mu mwaka 2027 bobo bakaba batabikozwa. Mu makuru yo kuri uno wa kabiri twari twababwiye inama y'abiyita bene Sebarundi bashigikiye Evariste Ndayishimiye yabereye muri Ruvubu Park Hotel mu Cankuzo. Ikigaragara nuko uruhande rwose ruriko rurakina ikarata yago. Hano hari ubutumwa bwasohoye bwiza turi mu gihe cyo kwimbura mu buhanuzi nagiye impanura. Hari ubundi bwasohoye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, Mwokozi wangu ni wewe. Byasohoye. Mwabonye uwitwa Reveriyane Ndikuriyo maze igihe muvuga ariko we nanamutangiriyeho. Kuva yatangira kugwara mumbabarira abantu bakurikira ubutumwa ku Mbabazi TV 3 twagendanye. Reveriyane ubuhanuzi bwamuvuzeho ni bwamuvuzeho, ibarabizi cyangwa ntabyazi ariko se yigeze yumva. Umva ibyabaye kuri Reveriyane Ndikuriyo, wasanga wabyumvise cyangwa utanabyumvise ariko urabyumva. Hamwe ho umaze kumva n'amajwi imbere hatambutse. Nari nababwiye ngo CNDD-FDD igiye gusubiranamo. Buno nabonye ibinyamakuru byose biri kubivuga. Nimumbwize ukuri batarajya gusinya amasezerano. Subira inyuma nudasangamo iyo nkuru narayikoze ndapfukama nihana. Ndavuga ngo bagiye gusubiranamo, batakaza imyanya, bave mu myanya. Mbabwira uyu Ndabirabe, Ndakugarika, Reveriyane Ndikuriyo, nusanga ntarabavuze ndapfukama mu sengero. Uretse ko CBC bivuga ngo munyemere nk'umuhanuzi, nimwemere uwantumye, nimwizere n'ibindi yantumye, nimwizere n'abandi yatumye cyane ibindi ari gutuma. Rero nabwe Reveriyane Ndikuriyo iby'urupfu, mubwira ibyo gutakaza akazi. Ndabirabe, Ndakugarika uhagarara inama nshingamateka n'uyu witwa bahimba Ndakugarika batazira. Abo bagabo uko ari batatu narabavuze mvugamo n'abandi ndetse ndabyunyura ndavuga ngo imyanya abantu 6 ndongera ndavuga ngo 8 muri perezidansi. Ngira ngo ubwo ndabibukije noneho murabyumvise. Mvugamo iby'abagiye gupfa ndetse mvugamo na Reveriyane Ndikuriyo. Ubu noneho ngira ngo muri kubona ko biri gukomanga kandi ari uko. Kuko Reveriyane Ndikuriyo gufata decision zo gutakaza umwanya w'ubunyamabanga. Kandi umva ukuntu Imana ibatega umutego akawutakaza azi neza ko igihugu kiri mu rugamba rw'ubukene w'intambara yo muri RDC Kongo. Uyu mwanya akakubwira ngo nkuvuyemo ngiye guhanganira kuba perezida. Kandi Evariste Ndayishimiye ndababwiza ukuri ntabwo yaguha igihugu.
uretse Yesu wavuze ngo arakimwaka. Ibindi byose buno bashyizeho ngo umugambwe ushamikiyemo hagati ngo witwa basamuragwa, ngo abaharaniye impinduramatwara z'abaragwa muri samuragwa, bambaye n'impuzu zabo. Ngira ngo iyo nama yarabaye, byaribonekeje ko hari undi mugambwe wavutse muri CNDD-FDD wo gushyigikira Evariste Ndayishimiye. Yatangiye gushaka andi maboko, andi yamuvuyeho. Ndabizi murajya, ntabwo ibi bivuga ngo mu nkunde, abankunda ariko simbivuga ngo mu nkunde, kuko jyewe ndi umuntu, nambaye inyama n'amaraso, nacumura, nakora nabi, ariko mu minsi Imana ishimiye ko nyibera mba urusengero nayo igasengera muri jye, mba mikoro nayo ikavuga, ntiwabirenzaho iki? Rero aha nababwiye ngo bagiye gusubiranamo muri uku kwa 12 bashwana. Ndakugarika ashaka kuba perezida, Reverend kuri yashaka kuba perezida, uhagarariye inama nshinga amateka ashaka kuba perezida, kandi aba bantu bose nta perezida urimo. Nicyo gitangaje, nta perezida urimo, nta perezida n'umwe urimo muri abo. Ari Neva, ari Reverend kuri, ari Ndakugarika, ari Ndabirabe, mwese muri digadiga mu gatwenga. Oya, nta perezida urimo, kutabyumva. Uvira abana bacu intare za Sarambwe, amadubu twigwaneho. Oye! Umubyeyi wacu atarishimye cyane kuba AFCM 23 twigwaneho bafashe Uvira, bakaba bacunguye abantu bacu bicwaga, bafatwaga nabi, bakabagirana. Mama, niki wabwira abasore bacu bagiye kucungura ababyeyi bacu barahejya babicwaga? Icyo nababwira gusa nuko Imana yakomeza kubihanganisha, mugakomeza urugamba, timucogore, tubari inyuma ababyeyi banyu, turabashigikiye, dukeneye gutaha. Ubuhunzi buraryana, dukeneye gutaha. Tugejejeho mubona turi mu nkambi ya Mahama. Ndashaka ngo mukurikire umuhango wose ko wagenze, ko watangiye, w'ibyishimo wa celebration, uburyo ababyeyi bishimiye iyi nsinzi M23 yagezeho, insinzi intare za Sarambwe zagezeho. Ndashaka ngo mukurikirane akantu kandi harimo ibiganiro ababyeyi bagiye baduhereza, ibyishimo byinshi, ama emotion menshi, murabona ibintu bitandukanye. Ndasaba ngo weho rero aka ni akamaramaza, aka ni akayobera abahinga, kandi iyi ni inkuru ku Barundi itari nziza. Nimwibaza abantu bari kurwana ku gihugu cyabo gukitate. Ejo mwabonye Neva ahantu yagiye kugura uruganda rw'amashanyarazi, atangira ijambo, umubabaro yari afite. Aba bantu bavuga ngo barakigwaniye, ngo barakigura, ntabwo bahuza. Muze murebe nuko baboshye Bunyoni. Baramuboshye bamuboha nk'umuhimbiri, yari nimero D, habura gato ngo abe perezida. Baramwihinduka. Uwamufungishije ninde? Silveriyani n'abandi bakorana. Koko ibigiye kuba kuri Reveriyo byo nibibi kuruta kubiri kuba kuri Bunyoni. Ubwo muranya singewe bimukorera. Nose ubu ninjye wamubwiye ngo andika wegure, ninjye umubwiye ngo yamamaza ube perezida, ninjye uri kumubwira ngo ngaho hangana na Sebarundi Neva Evariste. Muri kuvuga ngo buriya Marite ngo yanga ngo abarundi ngo bagizwe n'aba. Nta muntu nanga ibyo, izo planning sinjye uzikora. Bo ubwabo inzu bubatse, ubwo bashigishe, ubwo bahamagaye, nirwo bagiye kunwa. Niba bavuga ngo soma wongere usome rero uyu witwa Reveriyani Ndikuriyo buriya utagira ngo aroroshye, we shitani igiye kumukoresha umugambi ucikemo kangahe? Kabiri cyane rwose.
Sebarundi shitani mukoreshe umugambi usambuke. ni ukuvuga zambonera kure zirabatakariza icyizere. Izi mbonisi, izi mbonera kure zirabatakariza icyizere. Mwazibeshye ko muri mu rugamba muri Kongo, ko muzarutsinda. Nimwarutsinda. Ninde muntu wakina diplomasi mu Burundi abarundi bakanezerwa? Imyaka mumaze mukina diplomasi, mwakinye diplomasi ifumbire irabura, amase birabananira gukina diplomasi ngo Uburusiya bubahe imvaruganda, bibananira gukina diplomasi ngo n'umukuru w'igihugu abone indege yiyunguruza, bibananira gukina diplomasi ngo igitoro kiboneke, bibananira gukina diplomasi ngo amahera mvamakungu aboneke, bibananira gukina diplomasi ngo giseke databatura mu mutego mumaze kugwamo, bibananira diplomasi yo kuba mwajijisha mukanayifata cyangwa n'u Rwanda mukarufata. Ibintu byose birabajabuka. Uyu munsi ninde Murundi mwebwe murebesha amaso asanzwe muri analyse mu bwenge busanzwe wakina diplomasi agakura Burundi mu kaga? Muri abo bose bari kugwana, muri abo bose bari kwiyamamaza, muri abo bose bari gucengera ku mpande ngo nukuri, ngo nuko ngo indongozi ziri gutuma ngo abene gihugu batubaha Sebarundi, ngo yagera muri stade ngo akabura abene gihugu, ngo mwanga kugamburuka, ngo mwubahishe Sebarundi, ngo mu barongozi, ngo kandi ngo ari samuragwa, ngo nkuru nziza yaraze. Ni nkuru nziza, ntabwo ari Imana yamuraze, ni nkuru nziza. Kandi nkuru nziza yarapfuye. None umuhisi niba yarakuraze nawe ubwiwe atarabigumanye ngo abikomeze, aho wowe wabikuraga ati cyangwa n'Imana yabaraze? Aho kugira ngo umuntu byunyire muvuga uti Imana yaturaze igihugu, reka tukigwanire cyangwa tugihaga ngo Pierre ngo nkuru nziza ngo yaturaze igihugu ngo cy'abasokuru ngo tukigumye, ngo Reveriyani ngo atuma ngo abene gihugu bagumuka, ngo ndabirabe ngo ari gutuma bagumuka, ngo none neva yakereyemo indi kipe igomba kumushyigikira. Nimuze murebe rero ikipe Reveriya atarimo, Ndakugarika atarimo, Ndabiraba atarimo, ubwo abandi ntitubazi ntibarigaragaza, ariko abo nabidekaraye biri muri kucukucukucu. Nimuze murebe iyo ntambara bashaka gutera muri Kongo no mu Rwanda batari guhuza. Nimuze murebe ugushyira hamwe kwabo basendi DFDD, umwe ashaka kuguma ku butegetsi, undi ashaka kuva ku butegetsi. Mu byihweze muraza kumpa muri komenti inyishu mukuyemo cyangwa mwihaye, kuko ibyo ni byigaragaza nibiboneka byavuzwe n'umuntu urenze umwe, ariko abivuze ni ukuvuga ngo uhereye mu kwezi kwa 10, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 11, mu kwa 12 turimo ubuhanuzi nibwo buri gusohora. Buri gusohora rero nuza kwitegereza uraza gusanga aba bavandimwe, aba bene wacu, izi shuti bo bamaze kugira gute? Gushwana, kudahuza, kutumvikana, kwiremamo ibice. Iyo ubwami bwigabanyijemo ibice bingahe? 2. Habayemo kudahuza ngo bene ubwo bwami bucikamo kangahe? 2. Nibyo byabaye rero. Byabaye. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu bigiye kwibonekeza muri uku kwezi turimo, ibigomba kwibonekeza mu kwa mbere ni umuhoro, ni ifuni, ni ugufungana, ni ugusamburana, ni ugusenyana, donc neva ntari bubyemere. Muvugishije ukuri mubona neva ari bwemerera aba bagabo kwiyamamaza? Azi ko atabatsinda. Reveriyane yatsinda neva mu matora ya rwose. Neva Reveriyane hatabaye ubusuma yagutsinda mu matora. Uriya uhagara inama nshinga amateka umwe ujya uvuga ngo ifuku baraziriye we nta n'uwamutora, sinzi ko hari n'uwakwemera kumutora. Icyakora yatorwa na famiye ye, kuko ntawe uburabe. Pasiteri agira abadiyakoni, umurozi akagira imbata, umusuzi w'umukire ntunuka, ntawe ubura umukarabya afite ngo amafaranga, ibintu nk'ibyo. Rero ntabwo uyu mugabo
wavuze ngo bucuruzi ngo buhombye igihugu, abwira abantu bo mu Kayanza uriya nta bamutora mugabo ndakugarika we nawe yayabona. Ariko mwese Reverend Kuriya abari imbere kuri Viviane ni Kuriya afata imyanzuro, yafatiye imyanzuro Bunyoni no kwica warabishoboye yabica rwose. Mugabo mwese nkuko nabibabwiye nta perezida urimo. Sasa rero mubona iyi ngwano siza koroha wibaza. Uribaza wagize ngo ingwano iza koroha. Ni mwitega ibigiye ko. Noneho rero Kongo yageze i Burundi, ubu ngubu Perezidansi y'u Burundi, amahoteli y'u Burundi arimo za FDLR, arimo za Wazarendi, narabage ngo umukoshi winjiye arimo ingabo zatsinzwe, abandi babonye intumbi nyinshi z'abasirikare. Donc igihugu ubu kiri ahantu hateye ubwoba. Siboreshe zaredede. Kiri ahantu hateye ubwoba. Noneho rero ibyo bintu nibyo ngarutseho. Ko igihugu kiri muri situation giteye uko. Inama zose ziri ku. Uzi umurongo wazo. Wizi inama ziri kubi Burundi. Bamwe bari kubara batese turisubiza Uvira. Ariko igice kimwe cy'abasirikare cyamaze kugumuka nk'ikitazasubirayo. Noneho kujyana y'abashasha babonye abambere bibabayeho ntibishoboka. Barwana nk'abatabishaka. Ibyo nabyo ntibishoboka. Kuganira na M23 no guhita mwangana na Kongo 100%. Igihe Burundi buri businyana amasezerano na 23 icisasa umurundi uriyo baramuhiga bukwasi kandi arahita ataha. Barundi bari icisasa mu byumve. Ikindi nanone kutagirana amasezerano na 23 Uvira ifitwe na M23, Bujumbura mu bukene, Bujumbura mu ntambara, Bujumbura mu byago. Mujye mureba kure. Nje ndi umuhanuzi ariko mfite n'ubwenge kandi nasesengura nakubwira ibintu nkuhawe ubwenge n'Imana, nkufite kurebeshwa n'Imana koko sishobora kugira ibintu by'ibitekerezo cyangwa analize oya. Hari ubuhanuzi ariko haba n'ubwenge busanzwe buva ku Mana. Niyo mibare ngo yibarumbire kwidakunda. Rero Uburundi bwabuzayo bucira nayo bumira bwo buri gutekereza hakorwe iki tubigenze dute. Yesu niwe mutabazi na Eliya yaramutabaye. Yesu niwe mutabazi mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, turirimbe ya ndirimbo tabaza Yesu. Yesu niwe mutabazi. Ubu tuvugana rero Yesu niwe mutabazi. Tukishimira nk'abandi ariko uyu munsi twabonye igihugu kandi bivuye mu mbaraga z'Imana n'iz'abana bacu. Wa Mana ushimwe mu bantu bari bapfukamye kwa dufitamiye kino gihugu twashimye twishimye cyane. Murakoze cyane. Zagenze gute? Ivo kwishimye cyane. Yafashe. Zagenze gute? Bona abantu bose bacu bari Buvira. N'abatari abacu abanyamahanga bari baratugomeye. Ubu ngubu bose babaye alezi. Janga zinuse muri Tanganyika. Izage gushangiriya. Wijanga ngo hamye n'ikondo rusezi ingano. Izage kureba. Ngo kandi ko ziri uyu musango abanyaminembwe bari babaza amasiko. Kuziri. Yatambagira muri Buvira. Ni Burundi turi hafi kwagera. Ni Burundi. Kinshasa gisagata go Kirombo. Tuzomukanyaga. Ingabo ze na za drone ziwe bose tuzobakanira. Dasukoyi. Zikoyi ndukunze. Aburahamu Imana iramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Ubwo buhanuzi Imana ibubwira Aburahamu. Iri tangazo rero Imana yabahaye kuzuza. Mu mwaka utaha nk'iki gihe uzaba warakorewe iki, uzaba ufite iki, uzaba ugeze kuki. Kuko hari ingengo y'imari ijuru ryatanze nk'amafaranga, hari amazi ijuru ryatanze muri uyu mwaka utaha, hari amamodoka, hari ubugingo, hari ukubaho, hari n'abazacikana bagapfa. No muri uku kwezi hari abatari bukurangize. Mugaba abo mvuze abantu bizera ubutumwa bwiza hano ku Mbabazi TV 3
ntabwo muri abantu bo gupfa. Urapfa se wariye, urapfa se wanyoye, urapfa ubonye iki? Mu by'Imana yakubwiye nta na kimwe kirasohora hamupfe. Oya, urupfu ntabwo rufite, ntirwabuze n'abo rutwara, ubwo abanzi be barekeraho. Noneho rero ubu butumwa burihutirwa bw'umwaka 2026 twe twayinjiye mu mwuka. Igihugu kijya gishyiraho bije ingengo y'imari ngo y'umu mwaka utaha, ijuru naryo rishyiraho bije ingengo y'imari y'umu mwaka utaha. Abayo, twebwe abayo ni ngombwa kwiduha, kandi ikaduha ititangiriye itama. Jya kuri liste y'abazajya i Burayi, cyangwa uri kuri liste y'abazava i Burayi. Jya kuri liste y'abagiye Canada, Amerika, Australia, cyangwa uri kuri liste y'abazavayo kama sijo. Jya kuri liste y'abazaba bakiri, ariko wari kuri liste y'abakene, cyangwa uri kuri liste y'abakiri uzaza kuba umukene kama sijo. Mugabo hari liste marayika ari kuzuza. Icyama ukaba umwe mu bacu, nawe akakuzuza kuri iyi fomu, mu bazatabarwa, mu bagiye gutabarwa. Haleluya. Akakuzuriza iyi fomu, nawe ugatabarwa mu izina rya Yesu Kristo, kandi ugatabarwa. Haleluya. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Nari maze iminsi nkorera mu rugo, urabona ko nagarutse mu nzu y'Imana. Ubwo I am happy, I'm very happy. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa maombi yako, umeniombea na mimi nakuombea. Tumemshukuru kwa mkutano wa Mungu hapa Kumbabazi TV gatatu kwa maombi Adi Stars. Sikiliza sauti ya Mungu Kumbabazi TV gatatu. Tumesema neno la Bwana lizuri. Mungu aguhurumia kusamehe. Rero uyu mwaka utaha mu izina rya Yesu Kristo, eske viro de bari va kwa Makiri erekeza ku meza usangire n'umwami Dawidi. Beka ashazarade va ku marembi bwami kwa Moridekayi erekeza kwa Hasuwerisi wicare ku meza musange. Ni kuwiteka avuga. Va ku giti dore umuntu. Buno tugomba kwinjira muri Kanani, kumeza urugendo wihanganye, ko kw'intambara zo zirashize. Dore Yerusalemu ngwiriya, wamwambaje kutujyana. Kumeza agakiza wihanganye, ko kw'intambara zo zirashize. Yerusalemu yacungiriya, wamwamaje kuyitugabiza. Iyo ni korasi, harimo abahita bagira ngo nizo mu gitabo. Komeza gukizwa wihanganye, komeza gusenga wihangana, komeza iri jambo wihanganye, komeza kuririmba wihanganye. Dore Yerusalemu ngiriya, dore Kanani yacungiriya, wamwamaje kuyitugabiza yayibohoje. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ubutumwa nkuzaniye nuko mu mwaka utaha umaze igihe bagutwara uzitwara. Twe muri Afurika turacyakeneye kwitwara rwose, turacyafite inzara n'inyota by'imodoka. Mu mbabarire, muri Afurika dufite inzara n'inyota by'inzu. Twavukiye mu nzu ruguru, murazizi, twere guhendana. Turacyafite inzara n'inyota byo kwambara. Ubu harimo uri kuvuga ngo nambaye neza. Uyu munsi nambaye nk'abatambyi kuko ubuhanuzi bwasohoye. Unganira Imana ubudasiba, yuhora uyisenga kandi uyumvire. Yubana n'abayo, yufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Yubana n'abayo, yufashe indushyi, ntusibe na rimwe
yikorera tunganira Imana yobana nayo notumbira Yesu uzaba nkawe bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu tunganira Imana ikuyobore ntuterwa n'ibyago ntusanga Yesu irengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shobuja irengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shobuja tunganira Imana tuzi umutima mu byo ukora byose wihutiraho jya wumvira umwuka w'iz'urukundo nta soni uzagira nubona Yesu jya wumvira umwuka w'iz'urukundo nta soni uzagira nubona Yesu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ngira ngo rero tumaze iminsi yenda twarabiseguyeho, ariko nta cyahagarika ubutumwa bwiza kubw'umubiri, ariko birimo biragenda biza kuba ari kudusengera ngo dukire indwara kubw'umubiri. Turashima uhoraho iyo witsamuye cyane n'ibindi. Twagiye itangazo ryihutirwa kuri bene data dusanga iyo kwizera n'umusaraba Yesu Kristo. Uyu mwaka 2026 tugeze mu matariki 11 atangira ukwezi kwa nyuma anasoza ukwezi kwa nyuma. Itangazo rero ryihutirwa ku Mbabazi TV 3 shengero cyangwa se torero cyangwa se bavandimwe duhuje umwami, duhuje ijuru, duhuje umusaraba, duhuje ukwizera. Wakanze subscribe koko ushimye ubutumwa bwiza Yesu anyuza hano, ukora like, ugakora comment, ukadushyigikira, byose turagushimiye. Rero iri tangazo rirakureba. Hari raporo cyangwa se liste marayika yashyize hano ugomba kuzuza kandi usabwa kuzuza. Reba icyo uri kwifuza Imana yagukorera mu mwaka utaha w'2026. Mu gitabo cy'itangiriro 18 Imana yanyuze mu muhanuzi ahanurira urugo cyangwa se inzu ya Aburahamu. Imana iramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Dufite inzara n'inyota byo kugira ngo izina rya data rihabwe icyubahiro. Murantonga, ndacyashonje amata, ndacyashonje kuryama heza, kunywa neza, kwambara neza, kira kitu ndacyakiniye umukeke. Ubu hari ku bantu muri Uvira nabahanuriye neza mutajya mwenyine. Tanganyika y'u Burundi barayifunze, ariko nabwo abarundi bagiye kuyifata. Bagiye kuyifata, Imana igiye kuyigabiza. Hari igihe bazajya batubwira ati nimuze mujye umukeke. Hama rero Uvira yo yafashwe, tuzaburirwa nyuze Uvira.
n'indagara zizanyura Uvira cyane rwose. Yego n'ubu Kigali indagara z'indundi zirahari, imbonera kure zirazizana bagaca fraude bakabigurisha, ntabwo mvuze ko zitaza, ariko hari indagara mba mvuze nuko nk'umugisha Imana yahaye abarundi kawuha u Rwanda kawuha abakongomani, ntabwo hakwiye kubura umuntu kereka utaziye. Umuntu wese akwiye kubona kuri iyo gakondo, kuko aya mazi n'ay'Imana. Uvuze ngo nta mazi, amazi n'ay'umuntu wese, ntabwo amazi ari ay'abarundi. Ubwo n'ibiyarimo ni ibyacu twese. Rero ngeweho n'ubu ndazihaha nazibona ku rwego ndiho indagara nazibona mugabo, ubwo urumva mba mvugiyemo abantu mwifuza. Harimo n'abumva indagara z'indundi batazizi, umukeke batawuzi, ariko ubwo ibyo nibikomoka mu kiyaga cya Tanganyika, bibe uruhare rwa Tanzania, bibe rwa Kongo cyangwa u Rwanda. Abantu bakwiye kubirya rwose, uretse ko u Rwanda rudakora kuri Tanganyika, ariko nyine nk'ibihugu bituranye dukwiye kuba dusangira umugisha wo muri Afurika. Rero iyi lisiti, tegura icyifuzo cyawe. Niba twarasenganye amasengesho duhejeje iminsi 15, tegura icyifuzo cyawe. Niba warayasenze yava byiza, niba uri kuyasenga ubu byiza, mugabo umwaka nturangira udasenze Imana ngo yishimire ko ushoje umwaka amahoro. Bonane umwaka w'amata n'ubuki, bonane umwaka w'amata n'ubuki, batura Burundi mwese bonane, batura Rwanda mwese bonane, Masisi yose Kongo bonane, Bagande Bakenya Tanzania bonane, bonane, bonane. Ubwo rero mboneho no gusaba abakristo mumbona nk'umushumba, munyemera nk'umushumba, muzanyoherereze bonane cyane were. Hano twarabanye vraiment, sinabatereranye, twafashe igihe dufata n'umwanya, namwe muzatwereka urukundo. Rero buni yaba turi kumwe wari kuzagura inkoko, wari kuzagura ifi, wari kuzarwara mu modoka yawe imbere, tukagenda tuganira hano nyine uhise uvuga uti good chati ndakutwaye. Tegure rero umunsi mukuru uzagira, uzibuka Imbabazi TV gatatu. Yo iri jambo Imbabazi TV bituruka ku mbabazi Yesu yatugiriye. Gatatu n'ubutatu butagatifu, arimo n'abatabizi. Rero ndahanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo nka profete. Jya kuri lisiti y'abantu uhoraho atabara, jya kuri lisiti y'abantu umwami Imana ahaye umugisha. Haleluya. Jya kuri lisiti y'abagomba gutabara, kuko niba marayika yatanze itangazo ngo ndimo ndandika abo ngomba gutabara, yandikisha. Shitani nawe iri kwandika bizagirira nabi, iri kwandika bazakora impanuka, irimo irandika bazafungwa, irimo irandika bazaba mu bitabo. Shitani nayo iri mu kazi, utumva navuze kote y'ibyiza ukagira ngo kote y'ibibi nayo irahari. Hari abantu bari gushyirwa lisite yo kuzatezwa indwara umwaka wose, abandi bakabateza inyatsi umwaka wose, abandi bakabateza ipfu. Hunga ibyo byago byose Shitani ubu ari kwegeranya imikoshi. Itarike ya saa sita z'ijoro zo kuri bonana azahagarara mu kirere cyangwa mu mazi, aruke nk'ikirunga, anyanyagize mu isi n'abakozi ba Shitani babyapurika. Hano mimi ko generali, nawe wiyatureho ibyo ugomba, ubabwire ngo kwa Jinara Yesu ndashinganye iyo mikoshi n'iyo myaku n'imihigo y'abadayimoni ntizisohore ku buzima bwanjye. Turi kwigisha inyigisho zisoza umwaka n'izitangira umwaka, kuko hari abantu bagenda muri kirabaye ntamenye gusoza umwaka, ntamenye no kuwutangira. Oya ni amakosa. Soza umwaka mu izina rya Yesu Kristo, unawutangire mu izina rya Yesu Kristo. Bityo rero ukwiye kuba umwe mu bayuda bagiye gutangirizwa umwaka w'umugisha, bagiye gutabarwa mu buryo bw'umugisha. Semame, ukwiye kuba umwe mu bayuda. Shitani mu mihigo ye ntubemo, mu migambi ye ntubemo, mu ntego ze ntubemo. Icyo gikombe kiturengane. Twe turabaragwa b'ijuru, turabaragwa ba Kanani, turabaragwa b'ibyiza. Uyu mwaka niba Imana yarapangiye ivugabutumwa muri Amerika nk'umuhanuzi, ntabwo ngomba kurihusha, ngomba kujya kubwiriza. Kandi nzabibabwira, nzajya mbabwira ni hano
ndi Canada cyangwa Australia cyangwa mu Bubiligi cyangwa muri Amerika, uyu mwaka utaha ndiziga kwivuga butumwa rizaguka rikaba international, ko kw'Imana ikinguye ntawe ukinga, kandi we ikinguriye ntawe ukinga, n'uwikingiye ntawe ukingura. Yenda iyo ni example ku buzima bwanjye mu ivuga butumwa. Itarani igomba kudandazwa, kandi n'ubiri kudandazwa ubu tuvugana, mpamenya ko nubwo abantu bari muri Amerika no mu Burayi batandika amakomenti cyane, ariko barimo njya mbabona bavuga bati ntacyo umuhanuzi wacu Marite, profete Marite, turi bugendane tuzaba. Narababwiye ngo musure Imbabazi TV 3 urubuga rwa WhatsApp, amashusho tuyabashyirira atandukanye. Rero sadepa harimo abumva nyine ko bagomba kugira action plan y'umwaka wose. Niba ushaka kuzagura imodoka uyu mwaka, Imana ikabigufashamo, byature. Niba ushaka gushakwa cyangwa gushaka, byature. Ariko wihaguruka nta cyifuzo ufite, urashima ibyo wagezeho se, ubure kugaya ibyo wabujijwe kugeraho. Urabona aho ugeze, ubure no kubona aho uvuye. Ese urabona ibyo wanyazwe, ibyo wahombye, ubure kumenya ibyo ugomba kugeraho n'ugomba kubigufashamo. Higa ntushobora kugerayo ntawe ugufashije. Tembeya na Yesu, Yesu we, Yesu Yesu we. Haleluya. Nkwifurije kugendana n'Imana no kugendana na Yesu. Koko mu rugendo turimo, mu busanzwe intego umugambi wa Data no kugendana nawe mu kuri no mu mpemu. Mwami Yesu turagushimiye. Nukuri ku Mbabazi TV 3 uhereye ku mwigisha ukageza ku mwigishwa, kandi mu izina Yesu Kristo wizeye ubutumwa ndamwandikishije umwaka utaha. Dutangiye uko kwezi kwa 12 iyi list, amazina ye ndayujuje, passport ye cyangwa irangamuntu cye perime ndabyujuje mu izina ry'umunyanazareti, identity, telefone n'amazina ye turabyujuje nk'uko nawe yizeye kubivugira imbere yawe mu isengesho aza gusenga. Asubizwe mu basubizwa, umukwepesha ibibi biri muri uriya mwaka byose, ariko yakira ibyiza biri muri uyu mwaka byose. Uduhe kwiga no kwigishwa no guhagarara aho tutagomba kurata cyangwa guswata, ahubwo duhagarara ahantu hujuje ibisabwa, ni muri Kristo Yesu. Ku buryo sezerano riza turi maso, Kanani, Yerusalemu, Yerusalemu tuzayigenda genda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu umurwa w'abakijijwe, Yerusalemu tuzayigenda genda, Yerusalemu umurwa. Ndagushimiye Data ko wateguye ibyiza byinshi, hari bijigomba kuturekurira uhereye uyu munsi. Hari ibintu amaso yacu agomba kubona byiza, hari ibintu amatwi yacu agomba kumva byiza, hari ubuzima bwiza. Haleluya. Bityo rero ukwizeye wese ntacyo bitekwa, abo muragwa n'ugabana kuri Kanani duhaye tugabije ku bwacu no ku bw'abacu, ku bw'igihugu no ku bw'umuntu ku giti cye, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Very good. Amen. Salute. Ndagukunda, ndagushimiye. Ugumubane natwe uko bukeye uko bwije, nanjye ndi kumwe namwe, ndi gutora mitende. Ndaje dusubire mu butayu, twongere tujye mu mazi, twongere twurire igiti, kandi ni ngombwa.